культура кere eğitiger ülelir jomutun. Irgın ölük algıgar ılmaran sılcar jomutun. Bugünkü ürüler bırakınırgan itidik istinlik ağabeylidir. Ağıdağından maqtal sırık tutarıptın bağırılıp, bugünkü tereyim bitiger, elgi bu keneginin kayasıdağında hüdağa cüveli karacanlı bular gıstıfka durur. Bu gıstıfka tereyimler, onda bu geçer ıdıları var, güz köme bulbut jomutundan bileka boğulanlar. Mikhail Alexeyevich Timofeyev, töröpüt kıyar, Ayina Mikhailovna. Ayina Mikhailovna bu gıstıfka dururlar, ağabın sbornikların ağlan dururlarda, onun evinden çocuk tereyim tenlikten, Ronald Brörün. Олегин Аина Тимофеевнаға биге манеттен благодарственное письмо отправил. Аина Михайловна, мы выражаем огромную благодарность за помощь в организации музыкального вечера НРР «Музам МИТа», посвященного 90-летию народного поэта нашей республики, заслуженного работника культуры СССР, лауреата государственной премии Алюнского Михаила Алексеевича Тимофеева. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех добрых делах и начинаниях. С огромной благодарностью Алина Михайловна Бархалская, мақтал сұрық Исхованнах мақтал сұрық тұттарындар. Биһиги музейбытыгары өр сылларга тәңгөл эспит. Биһиги музейбытыгар олық жинәртен тахын әкмет сынатпыт кәпігін барып. Бұл ыры аячылар кытары урутур каттан үләлһәр, бәйдер рүсөр иделләх. Культура әйгелігер үләләрді олық отын мене гүлбіттен өткені культура әйгелігер урутур каттан үләлер. Биһиги республикабыт ыдыктадар маны кейбет Светлана Савишна Адамова Пахала Светлана Савишна благодаря Венеха Энестерпилова. Михаил Алексеевич рукописьтарын алған музей бітірбілі қомуда. Оның тағынан Анастасия Варламова материалларын маңыз ақтықны нағайбақ материал музей бітір бұл ғылдар тұғары қазір бұл болыр. Мені алған тұттақты тұрыр. Ол ең кәлін ұры аячылары үйрелер кетігер, бигі музейбідіттен кәлін фондаттан егі материалары бұл оқудың сөрттен кәлірді. Сарған Сарышына оған бақталы. Онда білгенде әкпім ағырын бүгінгі кейбетін иран сағылан ұйтары олырыр білеғар. Педколледж преподавателя, музыкавед, Биги музейбітін кітірі өрсілларға әнетәңгі өлелігер Мария Ивановна Шамаева. Маңды жей исламыға Оны бүгіні кейбіт мұны жөйтіп әдені астын Джон бұл ұлағыздарыбыт кәлем өрі әйгелігер Михаил Алексеевич Альбіт Қоғаларға ырыларыстен бұл кәлен ұлғыр артыстары барыдан білдер, республика білдер ұрығыттар боландар, ол ең кенер ұрығыларын істен дұлғыр бұдығар, дұлғыян барыдығар бағырады. Раз. Так, sana mikrofonu. Bülü maduk nehdeger dönemde. Tınca 905 yıllarga bülü orta oskoladan bitirdi. Bihi barı bilerbek kurduk. Bu sıllarda dönemde John seri sulcıların edinen hanınan bilbek olanlar. Bu olu haras tügenlerin ayılganı, jonu, yüreği, üleni olus sığınalır, ıdıktır jon kölüneler bolanlar. Ol kurduk Mikhail Alексеевич, olukka taptalın, ustan urandan, yeyin koyan, kohan önü öppide.
Бәл университетка студентны сылжан, тыгынча 905 сылга бастығы қоғанлары бечәкке тақсылықтара. Тыгынча 906 сылга маннайкы харден бастығы қомырынға бечәкке тақсылықтара. Онтан ыла кини пирота букатын сойлуаққа сүрдә қалбәқ істіңейінде қоғанлара, поэмалара, тылбастара, прозалара көрән тақсы тұрбыттара. Қоған тәдімін, тын тәдімігер қолуырын тыгынча 962 сыллаққа айбыт қоғанлар Михаил Эльсеевич әден тұрардақ. Қоғанлар, жонлар, қоғанлар, умаян битер әмәғінен, уғын қылғас үйеленен, олық оларан ағалдар, кейіп ұрдық күрджалар, соқ бар болалар. Сүйістен соғылы қордонлар, өлбе-дөспе көрелар, қоғын, қодон, қоғанлар. 2015 сыллақа Михаил Тимофеев 2 томнақ айымнылара тақсаргар истиңеyi өркөн өй поэта ден антылгар урусун суруян турардақ. Бастығы қоғын ортаныла поэт сағатылын кәмчіләлері урбут-тұппут құрдық туттарын мастерсты батын чақчы батшы үтті культуралақ поэт боларын үгістер өйдіқтері. Ол да әйін республика гимнігер сава тарасы құрдық бастың поэттің билгі үлеліхен. Аны композитор Кирилл Герасимов музыкаға келіндерін народ өргөйін үретін тылын айттықтара. Ити народқа, сударстваға улақан өңі. Бүгін же бұл культура үлеттерін күнігер республика үрдінен бәқтірәндер бара туралылар. Жанна сәрейін көрдіққа Михаил Тимофеевтің нақтылдара гим болан ұллана турар болуқтақты. Композитор Кирилл Герасимов Михаил Тимофеевтілдергар өссі бір гимні дәлләқ үрені болар сағым сирин халлана. Білеген ехеге иннегетгер сағым сирин халлана. Ден үрені томорар. Саха государственный опера, он на балетный театрын солистката Мария Михайлова.
кылатыгар. Поэт Михаил Алексеевич самый үрдүк кылааттаах нетахпына сыспатын болу. Беги музыкальный классиктар быт Валерий Кац, Николай Берестов, Владимир Синопонтов, Захар Константинов, онна Герман Комраков, Михаил Алексеевич әлбәк қоғанларын үрігінен ыллаппыттара. Иде антабыт композитордар бұттан самый ықса үлелеспит композитор болар Герман Никандрович Комраков. Тыгынча 906 сылдардақа Михаил Ефимович радиокомитетка редакторының үлелі сырттарына Лев Попов кенелері анан туран білсіндерер. Кенелер ықса үлелеріттен бір түміге болар, тұруялар ген ұры ғымырынуға. Онтаныла күн бүгінге дейі бұл ұрылар оғыстан түспәттер, істәтшілер сүріқтерін дереңдік тарыялар. Оны тағынан сақа сергер музыка үйері ғарейді барын тұқары. Бұл ғымырынук үйерақ басолияда болар. Олғын үйеребет бейге біліңне үйеріне жар чаттар бұд. Комраков Тимофеев ұрыларын сөбілен толырылыруғар. Иге болғым тағыдығар педагогической, Чокускайдағы педагогической колледж түрдіс курсын студентката Клавдия Иннокентьева толырылдығар тұруялар Доғуғылыр Александра Никитова. Komurunluktan salgı çorun den ırını dolarlıqtara Mark Жирков adının Чокускайдағы музыкальный колледж фольклорный отделениятын үйренәтшілері артчы ден бөліқ.
билен байлар берер задачалар. Да? Оттон сорогор наоборот, кини кохорону байет дирин санаатын багые аранчыты сохта. Холобур бу хоморунюкка инникере болар тугуй бу. Да? Эти чекратык баардан дагы bir звук. Олганан, вот внутреннее воздействие этой песни, она очень сильная, потому что она имеет настолько глубинный смысл вот этого стихотворения. И автор, задача, вот, именно стихотворца, да, заслуга стихотворца. Он, но композитор деликатно музыкант. И не курдук кихи кутун камсатар дерин тыллардах семер серемит жүрүскеннах эйгин саны бынден Джон бары таптырырытын толару Джапускайдагы педагогический колледж үгіз курсын студиона Мичел Прокопьев. Игини баргыдын теңіне ылтахарга өмірабы. Аккомпаниатордар болғаннан да борты болған. Хордонда ертана. Туруялар қомырынықтарын bir көміс өледі болар сиккерден болы. Көрсек қайын
Сцена Саха государственный опера, он балет театрын, көміс болайдағы солисткаларын Мария Михайлованы, онна Дина Ахлопкованы. Ол кенеттен Дина Ахлопкова и Хатоловоға Эмек Герман Камраков үретін ән қараққар көрбүдім. Саха Республикатын, онна Российская Федерация культуратын, үтөлләх артисткатын Анна Дечковская, Михаил Тимофеев тыллара, Герман Камраков музыката.
статын ресурсна проектный центр бастым педагогар Саха Республикатын үтүлә хөләйтигер Сардулана Савична Адамовага. Bütün gününden gündü bu Mikhail Isiyevich talanıgar sübüriyençiler, onunla kendini tarafı ayınmaktar, Gülhayeli Mikhail'ın ötüğü gününden onunla ırıgıttar. Demin bunlarla bunu mağan ettiklerim kurdum. Ayına Mikhail'ına gönlünden miyaha verildi bit. İçi Rukapistar, Bordiyalar, Baltago, Muzika, Folklor, Muzeyler tuttarılanlar, üstü dağına ağalan tuttarıqpıt. Oğullar, studiyanlar, kini ayın nitun üreticiler, onunla kompozitörler, ayınların üretici studiyanlar gelenler manına üretildiler diye. Bu ulağan arka solla kompozitörden ona payettir söyleyiciler. Bir kini kolleksiyadan kambattan hologram sıtat bayı olmadak, bu normal bayı. Diyen öldürülden men bu hastahıl bolda ağalamın çoğalar anlık tuttaren yer boğuldum. Toyda takıda haydağara beyen kappakçalarına geçer hadderi öyle ben kurduk. Men öpüyoksukula kalüksü kultura kiyiniger üreli hicamı direktörüm Sviatoslav Pavlovich Grigoriev ete iki tegince hette Allah'a men юбилейler anamın ambastıkı bu bibliografический kini qoğanları var ayıllıbıt ırılar qoğun bile библиографический elindiklerin oğar butup. Sürak bağıtınan, конечно, manna bibliograflar körüngler jamanına sapotoy so onunla oğ manna suya kim bitenler. Конечно, bu profesyonallık gördüklerine haydağara boğulu kadar barın ambastıkı kini qoğanları var ırıları tümen daharbıt bu karakı çaras kinige boğular hep. Kendiki 5 yıl boğulan baran iki tegince 12 yıllıqqa ülü uluğun barağın nehilegen bibliotekada kömül ılan Atırskay denilen kömül ılanlar manisillerin birenler, sayınların birenler, cinler, öğraklar, bibliograflar naha çöydük dağardıklar ühü onu birbirlerden neha teksip edağay bu manlık kurduk kalıbıra barmanlar bir ırıgıtlarga onunla ırığını senere çoklarga nalmanlık stüdyenlerga ırığı fakultetler verenler, engeleynelerger verenler kalıbıra ırıgıtlarga onunla ansambıllar, salyatçılarlar tuhanlılar gelin uğurlutun bu manna. Ondan iki tehince vakasıllaha dakıbda elinden de var. İki tehince 12 yıllaha Ola kısa bir sivit bit, ondan ben bir sivitim onunla Mikhail Isiyevich böyle kvartiradaki baranma gelip bayan otana götürü bunu takkali böyle şeylerden manı büyülükler diye bir tırnaların barıtın bir bu komyanmın soğustan sonrası bütün diyen üçüge romantişle bayatta bir komurluk tasıldı. Bu bastaki Toruyalar ben bilgen ola raritet bulunurlar. Onlar gördük bile canlarga barda inceye halbuq olur. Onu bulurdu can tuğanan ıllılar. Bu komünyanın süseri zımlanın asıbıda teksivide. Onda bu ırınıydı sürekten opera, onda böyle tiyatrılar bulmadı olahan katsa bu manlı kiydi kırıların yükselerin opera solistara ıllıktara Manna barda holban otup doğuz ırıdı kilbide komüyor Galina Alexeyeva Muzikaviet manna kilbidilin hüdden ılımcını hıttar bu barbarı omin ruh dağarbık ondan dağarbık ırıdan dağarbık ıslatyavın kenderen kenkeriz homoros emi etan xallar bütün bu manna Galina Alexeyeva diyaq Böyle tuğami kilbide kilbidildir onlar kilbidildir evine karatı usul buldum. Kendini ırı kuttağ bayet diyen attılar evet. Irı kuttağ bayet, ırıgıt bayet, ırı kuttağ bayet, onu sahalık bayet dilleri de ne var. Kendi kohamları görmüyor, elbette kaydılar Allah'ına. Irıda, ırı kuttağ bayet Allah'ına diye. Enlik diyen edenler evet, onunla kini beyde ırığa sürdağın irtibillah diye, kini madilgar sürdağın Allah
Кичиген туран ырыгыты кытыры тәңгел элегедиксе. Холовара ти үлеләпик композитордара бары келелер тон тына хаттахтарын бәрі кипүлелә тахтарыцы. Аны туран bu ыллағы туралара тоғы барыты кынаттанан жаннарға әрбия түргенде кейбіте ел болмақына кені bu ырыгыты кытыры илгел элегедик. Ол тоғытынан болар бүгін емейте музейға алған болбетін қалалақты Майталина Афанасьева Адамованы кытыры ырыгытын манны кылла, ырыгыны манны кылла еметінде қаған бағарар бойыдар олар бәдебін декералықтардырме адрестан едімін ырыгыны толарар болдақытына автор тылнақ болдағына қаянда автор кытыры тәңінен үлеләйін қанны тоғы бұрыны айкытай, қанны қолыбыра тоқ түнелді білді ағы егінден ылғыр ұны толарар болын. Тоғылы тақыны бастан етем айтаны екені радиода істелдеді рақтан ылғырырын күйірін. Оны болмағанды бейі қопчыларды үйіян күрдік бар еді. Оңғы дүфен өтбіт күйін ағаян күйір күтілген сөтжен же айбын айылы күтілген еттен үйіян күрдік. Оны бұл айты бір рақтан ылғырырын гер ылғырыгар болағаны білген өлбін кейді нақтан өлі күйір күтілгеннен қамы еттен ылғыр күрдік ылғабыдың роғымдан етек сапысқытыр ең бәрі кенсірсалды әмет онды доқтейін. Бұл мен кәркеммен аңбастықы көрем барамын, кенені ағаяқ беремеға көбін, кенені ақтан ұры тұғын сұрыдағы ол тұғынан ұры. Әм болмағана барбын кенені ағаяқ бұлды бұлдығын жегет етімізі. Ол ең ұрақтан ұлырден ағы атымды қылландықтаға бет. Онтан ұтып көлгеден ұраны бетті. Әте Герман Комароков Лебединая песня была, начала, я когда где-то не хайпу, Адамова и Талине на память, я вам дарю эту песню в Сарутах. 1996 жыллаққа театрға сөйлескен өлігірі тақпынарай. Bir өте күн ұлағама конверттақ сұрықтып бұд. Арай аспыдым Михаил Елисеевич Тимофеевтан келбедеті. Сұрықтақ онна қастағаны нотаны бұдеді. Олын кенемейгін радионан ұрыбын істен баран ол кәнеттен меға сұрқ сүрегі сұрым бұдеді. Онтын алады бесіген қастыда меға ғұры көрі бұта әлбәқ бай меға ұлламатақ Герман Комароков музыкатығар ұлламатақ ұрғыларын ноталарын емей бұта. Онтон же телефонынан кепсетер бол бұд. Онтон кенеға жетігер сылжан Александр Константиновна сыла сөйттәқ чейінеген чейді кені поэзиятын туғынан кепсетен ұрылары ұрытар бол бұд. Мен кені меға біле ұрақтан ұлыр ұрыбын дене наға қорғутан наға қорысты қылығын дейті. Оны мен болағана ұрыт санаторийға ғытамыт бейім кергеменен оны бесі бітім оны ол көрсібекке хіджеркен бітігер оны анан кенеға ұры бұтырым әтеден. Онтенен болағана доғырғын сүтер біт күрдік. Бірағайды ғыры күрдік ұлығын дей біті. Оны мен қадар әйтірген әнік істемін дейіндік трафутовқалығын дейіп бірте бейім білдей біті. Онтон арай меғана хачуй маннык эме айта еға де Герман Комароков ананы еға ұры деден. Ол хағана кені Нижний Новгородқа өсідатығыннаға да өліненіне ол сұры бүдбіде кірді бол бұда. Ол ұрытын меға бейетін елейтінен посвящает Алине Адамовай ден сұрыен меға нотығы бұдыннаға жүддік. Туттар бұта наға долгу тулағады. Оны қоғанын Михаил Елисеевичтан еппітін бұл тоқтуғынан поэзия тоға жетерге айылқа туғынан болағаны поэттар қоғанлар барды түгәқтәк болатчы. Оны тоқтуғынан бұл хури бұққыны денеме еті ұтық көлгі даңаны уже веретен баранды лабытым, оны кені тоқтен оларып бұда. Үтік көлге ұйдыңа ден. Оны бола ұйдаңа, оны ұйдыңа ден тоқтуғынан
Оту хортақтары идебіп беркені ыйдаңа ден ағас тыган тұрар. Ыйдыңа ден бұлыт бұғынан өңөй бүт. Ыйден әппіде. Оннатын исқоғанын барды немея әшөй бадық сағалан нардан кепсәбіте, онталата минитеріні ылламын конкурстар кайын бардығар ыллыр бол бұтыметі ұйтық көлгейдің аны. Онкайын бола хамай бүтеге кырыты бол бұты ол Герман Комараков. Вот, онтон уже наға жөйдік доғырдыған құрутын кенеттен сүбе алан. Онна ырылар бұн ән үйеті тенден наға жөйдік етен меға. Ол кенеттен жа ырыларын бидди ырыларын ырыттан, бидди ырыларын үйреттен білеген мен дискос да жабын Саха национальный оркестрын кытта Николай Петров дирижердур. Онан мен кене мияқа наға жөйдік алған бір бет ырылардың үйетер біттен үрдәған денкен тұттабын, наға долгуябын. Онна өсі кен тұттарым ден маннық үті, маннық улахан жонлар кытты. Эдер оғыны бұл студентка аңа бітерен келбек кейіні бейтін тағымығар көрін наға жөйдік кені бейтін бағанатын алғығын бір бітіттен наға долгуябын біліңәңі дылы онна наға үйребін онна кен тұттабын. Саха народа уғынан білдер. Саха народа аяр таланнағынан білдер. Эдеркадылы саха оғуы менне түстіғаны үрі жерен барар. Саха серен культурадың бір кен тұттар самай қалың лабата болар, салата болар, мелодистар, кенелер аймелара туғынан құттақ, сүрдәқ чугас, сүрдәқ сылас ейіләқ. Білеген сына үңірабын өңілен, Саха республикатын культуратын үтіләқ үләйден, Христофор Максимов благотворительный фондатын директорын Михаил Семенович Санниковы. Кене толарутугар, кене толарутугар білген истехпет тыгаден өрөді. Михаил Тимофеев Дылларгар, Дмитрий Михайлов музыкатыгар. Доғуоллур Саха республикатын культуратын туйгуна Саха серен мелодистарын ассоциацияларын председателя Алексей Кириллович Калининский. Извиняюсь, Саха республикатын үләйді. Başladan durun öyle babadapın duygun yana ata. Bilerimiz öyle doğru bunu kabullen.
Mikhail Vikhyevich Vichyevich Tiri Ramat Kedi olanlıktan büyük boronluktan körükte Boyun olanı da bütün üretim niye sorutlardıkları Bunlar kedi dılın oskolu direktörü Onunla yine yaptıkları bu doydum ürete ama bana kömürleşti. Günün arkasında var o Nikolay Panasyem, onunla Mikhail Türkiye'nin iki kibritleri, ondan onun uzatımın kurulutu giyim bolbuta altın direktörü, ondan kurulup Bölülen barata dıllı birlikte heccer ve süs sahibi baranmak Nikolay Spiridonat'ın onunla varan bunlar okut. Yine şu görüyor varan iyice varan hecce okut. Emiye iki yani ırılı Irak'tan ırılı onunla bunlar o da günlük Bostanlı mehanay var. Bu klasikara Kamera da böyle itu dia kamera kota, mana gramatnya itu Grand Gregorian, mana kim dili mukhayalat, itu Allah tadi tiga tetapi itu tiga mana awal bilangnya itu kerja berkutuk bu Kini bu mana köşür muranlarına tıkıyor. Onlar ki onu okuyan, onu dokatını hatta ondan alttan kritik kapsayıcı kurtuk. Ürettikler, ürettikler. Onda bakanlarla benimle ilişkiler istinlikse o vakitler uru aymak kurdu bile abi henüz kurdu bu bakar benim anan bu çıkın dakikalina davam ve yaptı biz şurada birkaç adet bir yağda bir sürü Ondan bir puanı var. Ben sizlere göre bu mihakede. Ama ki arahına bu tamamıyla söylüyorum. Ne yakar bakın ben kimani olmaz. Orta günün üretilen kurum beyin biz kutum bu onlara onun yiyen, sakatın tılgar, tılın oğunyotan bu ayan tutan kendini. O yüzden tutan bayağı bombağa bulu.
Николай Спидович, это КН, они говорят, что не пенкер, не скажем, КН. Doğru men tabu şöyle bakıyorum. 200 lira bu takata pardon. Ya uskayda tuhuna bir sene var. Onu da hemen iki de Benim Vladimir Hocam. Benim kelim. Bu benim kelim. Çekildikten noktalarına bari bu kültüre olarak kültüre görünme ihtiyaç oğlu gelenler kütüpleri bilinen naha cüveh onun emek örgüt edepleri aydak soğuk görünenleri, tuğulları ondan kiniler mantıktan gerek olanlar, bu egitten, manlık sağlıkta, manlık kötülükte onu kurtararlar. Onlar ırıyağa sığınları oluyor. Etimin evbak saham tokarı ıllatan kendim dağını. Irığının şöbatı kıldılar. Orada aktarım bilmekte. Taksanlar o kıyı Allah'a batırıyetler, onun ıllıbıydı. Lisiyeyim onu Allah'a batırıyetler, onun ıllıbıydı. Irığı bir bütün, informasiya bilim olanı da aptaşka bırakınan. Onu bu kulturalar, otan hüce ekibet ki varın yörek saydanlar, ras kayıskalı barıdılar, tohtanlar bu aptaşka tuğu tuturdular. Kanna varır etiyaktakın, bu ki Allah, bu ki zuvadetadı, muzukatadı, Öğrenmenin önemi daha artist menekler. Onu bundan kadar tedbir Allah takdir. Yani ne demek? Ha ne demek? Ya çoğa olmak adlı şey ne yaptın? Barıda şu ediyenleri Allah akbar. Onu buradan evine gittim. Kim tırlar edin? Kadın numaradan payapet, var bu kadar. Kın doktor. Tığdır, onu kim derpeder? Aslında başta çözüyoruz. Ama bir matematik yine bir bu matematik. Yani o çette hanımlar atıyor. Bu küçük hocam böyle tutuyor. Tığ to başa gidiyor tohumdan bakıyor. İşte Allah takmış kenarda. Manlık erkekler kılıyor. Ondan cevap arayacağına imkanı televizyona taksan diye bu muhammed'e anlatı deşkovskarlar tamamlar. Manlık erkekler. Ondan da bilim dosya şahudina oluyor. Başta şu. Ondan ana bilime bitti gittiler. Peki adamlar başta çıkıyor. Tabarda şu gelmen lir. Başta çıkıyor. Mühim ya. Allah'ım. Allah
köşü oldu manna Ahmet nedirlerdi hanımı köşü. Doğru olan jubileyler onun bu manna köşüleri bu teriye turar. Muzika bunu folkloru muzeyigar. Mariya Cüneyş'ler Karnilova Maktabı'nın birinci Тони дахана Мария бага сан пижеттен элбит. Онну бар бит. Onu kadar onunla bana aparatı dinledik. Kıyı yukarıda kayda kurduk. Gaha onta deliye bunlarla bir bu. У нас есть гости, которые очень спешат, поэтому придется... нет? Ага. Вот, поэтому, прежде перед их выступлением хотелось бы немножко отметить об одном интересном направлении Михаила Елисеевича. Он занимался переводами, переводческой деятельностью, да, значит, но это было связано с чем? Это было связано с тем, что в советское время здесь часто проводились литературные вечера под эгидой дружбы народов. И по заказу Союза писателей ему часто давали перевести или иные стихи. И вспоминая свою деятельность в эти годы, он говорит, что вот эта деятельность, она давала нам возможность развиться, углубить свои знания и набираться опыта и мастерства. Да? И знаете, потом видимо, это переводы его не только по заданию были, да, не только по заданию, но и по интересам. В конце, когда границы открылись, когда железный занавес открылся, да, доступными стали литература разных народов, в том числе южноазиатских народов. И меня тут заинтересовали переводы стихов японских авторов, корейских, китайских, древних китайских авторов, представляете? И особенно мне понравились стихи переводов японских танков. Их сочинял один молодой человек, который прожил всего лишь 27 лет. И своих японские танки, ребята, это пятистишие, только 5 строк. И в эти 5 строк, значит, умещается гигантская мысль, просто колоссальная мысль. Это надо иметь такой талант, чтобы эти 5 строк, 31 словом уместить все это восторг жизни. Да? Это немного напоминает полотно живописи французских импрессионистов. Они как умеют? Как они умеют? Они легкими мазками, какими-то совершенно прозрачными оттенками передают в своих картинах целые ощущения. Это воздействие на эмоции человека. Да? У Михаила Ефимовича, между прочим, у него изначально было такое направление. И сейчас мы эти замечательные стихи услышим в исполнении государственного ансамбля «Туймады», вернее, их главных солистов. Да? А мелодию, очень глубоко чувствуя каждый слух, каждый полет этих мыслей, каждую интонацию этих стихотворений чувствуя, написал Алексей Егоров. Пожалуйста, встречаем государственные солисты государственного ансамбля «Туймада» Чопускайга Артюхель. Он Николай Берестов, музыка Михаил Тимофеев, Паангар, Талдаргар, Тюттесида.
музыкальный ансамбль. Действительно, вот эти песни Ильдана, они имеют запах, они имеют вкус, они живут своей жизнью. Бүгін бияға ыры беләхтәх кәллә, сахан орота уркаттан таптан обыр ырылар автордара Владимир Семенович Колтовской. Колкастык. Затем Михаил Елисеевич меха ауылын бисыллаттаға тағала деген тақмына қоғандарын Билге üyeskeri tölenəm Semen Koltokskoy oğlağın bölülaxtı. Kimin ağam bile ağam ballara toxtan Marağın malıqlar üyeskeri ki ona kimeme bu işi şemce mazutta tırtağın ara yol aptıklar bölülax. O qoğanları kılamdan bir üsüretun orikotun Tolka olarbun ballana bile eve hocca baktarım tuttuğun yiyin atın kıyıldı onu üden atın olan Allah aracıya jamlıca bu hatan kengete bahçağa bu altın $5,000 var kesir kecer atın ürettir bulamın atım jemin bölümden aytabın atın kötü jem Cakostalyanın onun eğitimine hizmet edilirken soyunma cisimlerin dünyanın sekreterim buldu. Ondan o üsüretten değilim bu şehirde rahatlar bunun. Yeni bunu hakikaten belki oturup tahtaya biteminde bu asman tuhra yükleyip getirdim onunla. Hem de aktığı hem de kıttan duralım ondan dolayı in karalah Allah menginut untuk panagrama bayar karam pun panagrama orang termengatakan yang lupa orang cewek ke ini boleh terima kita tanah lah orang kalian istiak pun bisa kalau kita mending bir üreten darağa küçük şahidin burada diyenete bir üreten olduğuna yürümkün. Hep ondan bilim bolu saskıtı yapın oluyor. Sabahtan geliyor, kendi
Tagir onun keben bir tuğu ekbedah ben indireni bayat tugeni kolabor ki Турьялар ден сборника эти это вроде бы тайгары. Ага, тайгары да не бар. Лангырдакка бастатан туран же бу эркиги тыга баран сыняндар. Аллахын көрөн үйрө. Ыйдананы көрөн. Ол быйгар ыры тулдан истер. Онтон келин комурунюгун ахан көрбүтүр. Төрттаганы эти эркиерлерде бол балагат. Эти эркиги наоборотун жактары тохтан он восхищается женщиной, он любит женщин. Да, вообще вот там такое стихотворение, там такой мощный вот собирательный образ женщины, да. Он начинает сначала с матери. Он говорит, что кажется, это мама, а может это говорит жена Манчары поет, да. И дальше он доходит до Жанны Дарк. И далее поет вот собирательный образ российской женщины. Это говорит, нет, это голос Людмилы Зыкиной. Вот, да. Курдук жактарга анан сургут жактары убастан восхищайся гынан догурбут калгандары Эббэх Михаил Алексеевич калгандаргар, но бир тугу техник барабын. Самый улахан кене подвига болар эбет все-таки эркилли баямада. Ыңыр күстах, ыңыр киелер жан оной дебет. Честно дебет. Киелер жан оной дебет, ондан саарарын саңана кини арман her саңалы тыгыр. Саңалы кутулан туға бар. Эти қас таких подвига болар. Эти композитор Кац, моноопера. Моноопера ден тугой оғытық кейл. Эти исполнитель подвига. Соғытық туран мата балтара чараға образ какие-то туран олдар. Эти, конечно, он сурьянцы. Поэт подвига. Чтобы раскрыть во всех гранях весь вот этот образ женщины. Все, что с ней приключилось. Всю ее натуру. Да? Бүгін бияға ғылжылты кәлді. Саха республикадың народной артыға ебары сөбілер, убастыр, рығыппыт, авторпыт Алексей Васильевич Егоров. Али Дураны bütün gününe бастаған Дура. Ona bu mühimmetlere manlık üydübüller tuğlanmat, anal tuğlanmat titreyenlerin orukuna şey. Bu Михаил Алексеевич Тимофеев народный поэт. Сақа поэзиятыгар уратыр сулу иги қалған поэт болар. Окурду келей семендери лаптава, бөлүк тобурокафтава лени. O takta bir kent iske bir bayıla durarlı muhabbeti bayağı bir olur.
Лирагун радиога бе чүй бай силби бай иди болған ашпыта. Онда бе кыттар турабын. Бүгін болғанам мен көпсай капсайдақны туғым бағай бұрды олан чакылтқа соғыстық. Айта Михаил Алексеевичтен бетсеген ала бұны кірді кемесіндерден астақыта болдара бұлы. Ол күрді ау насылдартыған жүгісікекке қар түмерден үрге тылдарын қаттанып бұлпын өйді өпіл. Ол кәдінна үрге үрген баран ол үрге тұта тарқана қалыпты. Жоңна әргеға. Оны бір қажылын ұлдан кенен бұлпыт. Ол кәмтән ұлата бұлы оттан жүгісіке қар түмерді иттаға дейін. Михаил Алексеевич онда бәді әрген оннан жетер кимран укда катем екем. Очолурга мен туақтан нахе ойын. Очотову улахан уҗаннарыды. Василий Гольдеров табурун бактарын сүппе тигуду җаннар бигинем катем бигинем хаттара туқтулар да. Бу җан хаттара шөбайдык бу җоллары атамакка этеңнәр диелу куртуп. Елерге дыңыранландар куруп чайдатан кепсетен кайттак тоқ жондар бутун үлеха 5-6 битте шүйдик ылынар өйдүк дилдер курдук. Елерге дыңыран маны чай ялуран сакалын махылын шөбайдык кепсетелдер эти. Оны мен бу бебелерге теңнен бигедер баажону тоңыранлар диен. Ханилетим келим боллагана этина ри философ кеттик. Токуйдур мен демек сахри боруар келем баран билегин чаттары шөп чаттарыстана көрөр ки кайттара карыстыяныр онда бу жон этенге чөптө култандар этенгере хырыттындар диен кайттара ки састак киндерге бетин алгыстур диен киндерге туана керени тухаян багарар болар. Отолинда булы бихибилигин оғлыры кытта сөйленері кытта жарықтанабы хемеки хебиет бетін бейрен ияқта алғаны бара дегер бұлда. Ол күрді кейінерге келіп Петра Алексеева олар олар еті олысының балығы деке ондаттан кері қасты бәді әрі тағдырды. Оны шөбайды алтыған творческое содружество яққа боллаға де. Кені етіндік бірке алты ғыттан айымдылар тақсылары оттук ис қоғаннақ болар. Дер өтәбі бәйім етағайбын. Мен радионы емейі бұтықта қолыра жөбәділі бұд алтыған. Мұнчары дикті түген, керек кінесінің дезігілі бұд. Онтым ескәртіға тақсылықтар. Уқаны ғытталық алтыған біркелілер. Тұмыс мәқалыны ғытта. Василий Гольдеров ғытта. Бұл кем жұмысыға қартыға ғанеттамы Михаил Тимофеев ғытта алтыған. Атын диен, анал диен, мәрчі бірке болу, айындығына сүрәқтерге құтылын диен чайты құрдық үйіғына бескен түрген тақсылықтары. Оннан жектілді диен, бұл мәрчі бірке болуақ диен қоғанын кені бейіға елейінен ұйыр бүді. Маны көрін ұбай яға ұлған атым де. Онтан кәлін тапында біде бұл анау де, оны мәрджі бірге бұл вақт де бұл қоғандар бұл әйеқа тұғын де. Ona bihi kolura itenin ha iştiklik ılnavut. Ola da bihi ayımne butigar kine bihe naha çarastık siler nasipet. Evet, çutağa kemdirge ona videoturlarına avqabı da bitti. Onu dühen bir beketekne hıçımı kiye bağahana da. Şef, bununla ciddi var bu ayılgağa şidim diyem var bu ayılgağa tuğaram bilvet şöptü ve hiler var bu Allah diyenli bunun bitte ustar külüyer buldani. Oruna doktorlar hasırda turattağını fortepiyanı ültüger mamlik tekst eder. O tekstin köre tağına olaramı biraz sevgiden gelen var. Dönüp vurum sakan serin Tonuluda taksamın Ölünerin duymadığın Saysarın öyde köle duramın diye
Oturun radyodan var. Ondan oturağız bolan tuak звонок тириләкәлле. Вона микрофонisi бирелде диде. Ona tohaydan aytып qo'ygan rumlardan bita. Onda bu bete dikten onda haydar ettiriyor taksımda. Dikteyedim ne? Onu bolar bitti hadim. Onda da yine haydar o qo'ygan bu törül bor var. Törül borun sahamsının tumuluğu taksamdı. Üyetten birane der borlar. Üyetten bölgelerin sayısları bu iddian konuda durumda. Evet, ininden itiliyor yıllanan şu bayırlarını Simyonova diye gelip bildiği tabii stüdyoda oturuyorlar bugün. Yine de sakayla çatlar üçüncü bireyler ediyen hoşkalı oraya tabi de. Şey gördük, bundan benim kabiyet tom 5 saat beyin hacıydık. Fyodor Lavanov'da kendileri çok çikolatalı kestehler olaptan varamdı. Şüphekâ baytere, ne var bu bütün nahistiklik habibim. Ondan çekine ayımnillah ülkenin kamdanın bugünlerki Respublika muzika devletleri hayatta Suriyacılar, jurnalistler bana ahtan sanan, üyetiden, kündürkeden bu mantık tereyakları onurları astık, şügey ondan mahtala yaratır yaşlık. Sülükler. Let's go. Apa oldu ne? Çekildi be. Hatta körünü sürüyorlar. Böyle doktoru getiriyordu diye yani gider. Bana adam müzik yerlerine böyle hangi bir yerlerine ki soruyor doktor falan. Ben çiftlik yapıp okuyalım. Öyle udun. İşte Колдава мы скатала.
köydebildim. O da bilin damlanıyorum. İyi ağmastıkı bilsen, ağmastıkı kere biraz sırttık duran. Topta da suralda çimeliydik, sıp sıgen. Bu manlık ırdık sıgen, içtin taptal, kurudun var oldu. Ahan tanı çimeliklerin özbörülerin diye. Oğlum tuğlar derdim. Bir rukum kurduk. Uğrıya sokun diye. Onunca dinlediğini kıllar olinidi. Yani bayat olardı. Öğreticisik eğitimler diye var. Bayat filosofiyetler diye var. Öyle kohan soruya da çelpe, kohamı koluna da çelpe. Onlarla bayatiydi. Bayatiydi. Tığlar sayar ki aksana. Noktan bayat olar ettiler. Irgana yenileri okuduk diye kim var ayağına kömür buldu, o kadar var değil mi? Elektrik okutuyor. Şöyle var diye, ben roka kaldı demiyorum, rokaya kadar buldu. Daha tabii anal diye bu kanıyor diye anamı. Bütün işten ayrı. Buranın kırtık oldu iyi. Hakikaten ben annemle duram dedi. Tohumda var. Septe. İşte kayıp. Раз. Раз, два. Oh, tak muziknya di daerah sana. Musiknya tuh keren. Musiknya tuh keren. Bro kan? Раз. Macam dia bikin musik orang orang dia ini. Kerjakan kan? Oh, kerjakan istri. Rasa. Kırdım düşmedim dibe. Enere, küçükten Yürüdü büyüdemeydim. Eneren kurudum. Argıstak bolamı. Cılları koradım, karları yulardım. Enere sangar sistamı. Analı cemcil gaden, bari bittidim min. Analı cemcil gaden, bari bittidim gadenin migin. Gerek ki
жылғаден әмни берікті күндерді Барабит жылғаден берекке күденді Так, она существует, да. Просто вот я говорю, это говорили, это исполнено, потому Asabı bu bölümün sivrilin bölüye geçer anam devleti. Bu anamın bulanılan öpsenliği gel, ülke yayılan bir ciddi bir yaktırı. O altı yıldan o yüzken salgını var. Onun bana orumda o kendini Allah'ın bulanılıyor. Önde öpürlerimi tübüne düşmedi. En iyi gücü bir anam diyelimde benim bari en iyi bir kesimiyle. Öyle de tutar. Hatta daha güzel mahsuller. Marılar yolu olduğunu saskı biraz kallanı. Ona sağlıya verdik. Elimde bulundu. Жабы курдук долгуян Алексеевна Екатерина Алексеевна долгуян киһиилбэҥҥэ переживайдыыр экспрессияттанбатта да бии билебит бии точно билебит Михаил Елисеевич тыллара эппит тыллара ырыа болан гынаттанан инники сылларга көтө дая туруктара онон бии бо Вечерден түбүктүүбүт, бары кепбет, кыттыбыт, жамутугар, улахан макталбыдын эрдебет. Көрүп, көрүп келен, истиликкер улахан макталбыдын.